E hara te matenga o Jacinta Waipauri I te mate whakamomori. Koe rei te whakautu a te whānau Waipauri tahau. Ki ngā rīpua tau kua puta mo te mate ohorere o tā rātou kōtiro ki roto I tētahi aitua I te rawiki. I te rānei ka tukuna a Jacinta Waipauri ki te rua koiwi o na mātua tūpuna. He te kauma iwa anake te pakeke o Jacinta Waipauri I kapo nei I te ringa kaha o Aitua. It was a shock, but it happened. We know that our girl was intelligent. She, yes, was focused. She was a big sister. She belongs to a big whānau. Koinei te whānau a Jacinta I a rātau e whakakāwana ki te poroporo a ki iaia, ki tōna whai ākeke, ko sini tōna ingoa mōkai. It was sad that she was there, her and her friend, Helen. It is what we call an accident. I te pō o te taite kua hori, I runga a Jacinta me tana hoa a Helen I tētahi huarahi ki tua whenua o tāma ki Makaurau ki te tonga, kātahi ka tūtuki tētahi waka I a rāua. Yes, unfortunately, tragically, she passed away at the scene and her female friend was taken through to Middlemore Hospital where I believe she's improving. Kei te kōkiri tonu ngā pirihimana I tā rātou tirohanga. At this stage, it's too early to tell if charges will be laid or not. There's a lot of work around forensic analysis and analysing the speed, so that will take a couple of weeks. I nāia nei kei te tangi moke ngā whanaunga me ngā hoa o Jacinta. I only wish that whānau were with her. The outcome would be totally different. Nā te hea o te whakaaro kotahi I hua mai ai tēnei Aitua ki tētahi taitama wahine, whai pūkenga, whai pūmanawa hoki. Nā whai anō te karere a tōna whānau. It's about healing. It's about grieving. You know, there's no blame here. It's about farewelling our girl. He akoranga nui tēnei Aitua ki te motu whānui. I te ahiahi nei ka tukuna atuai a Jacinta ki te rua kōiwi a o na mātua tūpuna. Roihana Nuri, te karere.